ka volunteer kan pet ba ka procession kan yal ben klam kan unu ka jing thot ta sobha ka diga kisamla ka bara ya ka durbat ka maria kala ban ya no luka ya no kisamla ka bara ya ka durbat ka maria mau kesim kini pak di Paris kalau negeri pak di Paris ke sebuah dia hadir kata tersebut ke katedral ban nanti Kapari seorang kelayo ban pelong ya kaprusian Maria haka khatwai tarik ujemang araja arpusan kabadai atat kasni bakerku ya kayimani batmai sing pita anpol Katolik mau kisim haka babun kipai ublai nakeleng kiparish kilawan ban shimenta haka ni kasni da kajing shirham. But Archbishop Badan Burom jong ke jalan yang ba Shillong Archbishop Victor Lendo ilalong kumukongsan haka ni kasni haka kenya ka kriam haduan dupat haka mas bakuj bat hadin ka mas bakuj bot sa ka Persian Maria. Kajing yai Persian kalong ka ba isyong kon hadu tata namar kidon ki kena riam angel ki kena riam lie bat kumjuru ki kena riam tenrai bat lapan songkon susu daki artli ki ban na sabio generate bat katedral ban Shillong ki belawan ban syim mentalang haka ni kasni lemba ki jingtam ki jingput ki belapan ham shisha ya ka mensim iblay rengkat baka kunhun kuaya rosa mystica laireng au kani ka kunhun kepala rawai so tenat lembau rendang ubai babas yang ujongki haka babun ki para bangai kila ai ki jingero ya kani ka kuayar haka bakilala ban pendap nadu ka mas baku hadu ka Persian janmit haka bala pensa jingkan mau shisha ya kani ka jingkerku ya ka yimani ha mau kisiem Hoi ngiyui bahwa hapreng ke Persian lahap ulap ba seorang hendrei ki perawangai kelam pensngau ya ke jingjie bak kilayai baik hapreng ulap ba bat ban penkut ya ke jingyai Persian hadu ying mani Saint Peter Anpol Katolik mau kisiem kani ke peni shisha ya ke jingklan ke jinget ke jongki bat kumjuru ke jing trang shisha nadu ke mensiem ban wan klang sya kani ke jaka ban syakri ya ublai kumbakha sangut kilendo so ublai ringkat bai Archbishop kilawan bandon mentah kani ke snipli ya kani ke ying mani betmai ha mau kisiem ringkat ki ki brothers ki head katikis ki rangba balang ki belawan nakeleng ki parish hakan igasni ladon lang UMLA jong kasila constituency ba balajit ko pasundram ba rengkat UMDC jong kasora constituency ba Tita Starwal Khan ba rengkat ki officer sarkar hakat nat department paper bat kiwei ki belawan bersimenta shirham hakan igasni pli yakan ika yeng mani pertemai Saint Peter Anpol Katolik mau kisiem Bat ka ba khampan kiman syuk ya kini lam jong kan ikabalang kalong ba usadar ke ilaka sai sopen ba downing kenta rengkat bat ki mati bol jong kadong sai sopen bat kumjuru ki prabangai na kabalang Presbyterian nong Saulia balang Ublay balang Unitarian bat kiwei ki kenhun balang kilawan ban syim mentalang hakani ke jingkerku ya kayi mani hamau kisiem
See